Kuringana na ithe wa Samir Nyaga, mutumia wake agiire mwana muthi wa kiumia thibitari-ini wa mundu kiumbe wa Kings and Queens uria uri mwena wa Mbeere ya rugongo kaunti-ini ya Embu, na kuona mwana ari na thina wa kuhuhia niguo atuikire aigwo macini-ini ya riera. Murimi athiete na mbere na gututariria riria athire kumarora, akorire mwana agikaya ari na ruo ruingi na amurora wega niguo onire irema cia mahia moko na mutwe. Aliekwa masaa ikapita kiasi akachomeka, na wakati niliuliza kuhusu hizo vindonda nikaambiwa ziko sawa, lakini nikikuja unless nikuje niwafinyilie, nikuje niwaambie mtoto analia ndio wana take care. Nikiwa huku ndio wanamshughulikia, ama mtu akikuja atete ndio wanamshughulikia. Family no yugite urugamiriri wa thibitari ndwamamenyithirie riria mutino ucio wahanikire, magiciriria wagi wa kihariro na kwaga uigiririki muiganu niguo wacungiriirie thina ucio. Wakaambia mama mtoto ambaye ni Regina Wambura aende kwenye wadi watamletea mtoto. So mama akiwa katika wadi, baada ya dakika kama 35-40 alisikia mtoto anatoa kilio cha uchungu. Akakimbia kuangalia mtoto kwa hita, akapata mtoto anaungua. Wanaomba msamaha ya kwamba mtoto aangaliwe vizuri, tuwape hapo time afanye kazi polepole mpaka mtoto akuwe sawa. Kuringana na murugamiriri wa thibitari uyu Moses ni metikirite mahitia maria mahanikire na guthamiria mwana thibitari munene wa Kenyeta kwamukira utungata mukinyaniru, guku makiuga uthuthuria makiria ni uratabanio niguo kumenya niki kiarire kingi. Tumekubali ama vile wao wameonelea, tumemwambia they wa choose the choice of their facility, and you may choose Kenyeta National Hospital because most of the relative who understand all the logics of medics are within Nairobi to be monitoring the progress of the baby, which have accepted. Oho maugite makinya ma kiwatho ni megukorwo magikinyukirio murigitani uria wagondereire wira-ini wake, guku makiranira kurugamirira marihi ma thibitari o nginyagia mwana ucio ahone. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.